Danas na testu imamo jedan od najunikatnijih auti u autoindustriji. Po kombinacijama boja i opreme koje se može uzeti, pogotovo na vanjskom dijelu auta, rijetko kad se vide dva potpuno ista modela. Uz to što je unikatan po svojem dizajnu, još je jako poseban i dosta mi je prirasao srcu. A zašto? Zašto je ovo moj auto? Da specificiramo ovaj auto, ovo je Race Edition. To znači da po motorizaciji i tehničkim karakteristikama pričamo o normalnom Cooperu 1.5 motor, benzinac, 3 cilindra sa 136 konja, turbo. Ali što se tiče opreme, taj Race Edition je posebno izabran od strane Minija da ima nekakav poseban malo sportski i malo agresivniji štih, a da opet nije John Cooper Works oprema. Ponuda motorizacije je raznovrsna. 5 benzinaca i 3 dizelaša. Da skratimo priču, model One First pokreće 1.5 motor s 3 cilindra i 75 konja. One 102 konja, a Coopera 136 konja. Sportski Cooper S pod haubom ima 2.0 motor s 4 cilindra snage 192 konja, a poslije facelifta 178 konja. Najtraženiji John Cooper Works iz istog motora izvlači 231 konj s ubrzanjem od 6,1 sekundu i maksimalcem na 246 na sat. Trkača verzija zove se John Cooper Works GP, snage čak 306 konja s ogromnim spoilerom odozada. Dizelaši su One D s 1.5 motorom 3 cilindra i 95 konja, Cooper D sa 116 konja i sportski Cooper SD s 2.0 motorom 4 cilindra i 170 konja. Danas stavimo sa tehničkim karakteristikama, opremljen je sa ručnim mjenjačem, iako dolazi i kao automatik, ima 3 moda rada, Eco, Normal i Sport, a u Sport modu ga do stotke ispucava za 7,9 sekundi i tako ide sve do 212 km na sat. Što se tiče potrošnje, ovo je jako specifičan auto po tom pitanju. Može trošiti 3 do 4 litre ako se znaš voziti da troši 3 do 4 litre, a isto možeš tipa od Zagreba do Zadra ispucat cijeli tank goriva. Pa duljina mu je 3,82 metra, masa 1140 kg, a gepek volumena samo 211 litara, ali ima i false floor. Kad pričamo o vanjskoj opremi, boja mu je službeno bijelo-srebrna metalik. Ali baš tako kako joj je i ime. Nije ni bijela, nije ni srebrna. Pod posebnim kutem svjetla daje nekakav poseban odsjaj, po mraku je opet nekakav drugi odsjaj, jako je specifična boja. Race Edition izvana ga opremljuje sa još nekoliko zanimljivih detalja, kao što je crta crna sa lijeve i sa desne strane na haubi, full LED svjetla, imamo crni krov sa šiberom, retrovizor isto u crnoj boji krova, crno lakirane 17 sola niskoprofilne alu felge i ako odemo sa zadnje strane imamo kromirani auspuh i Union Jack stražnja svjetla, što je, evo, meni osobno najljepši detalj ovog auta. Kako ovaj auto izvana ima krasnu osobnost, tako i iznutra ima krasnu osobnost. Svi koji su ikad vozili Minija ili se vozili u Miniju znaju točno o čemu pričam. Unutrašnjost je dosta jednostavna, ali dosta bombasta. Sve je jako podređeno vozaču i savršenom osjećaju vožnje. Šta s time točno želim reći? Kokpit je jako sportski napravljen i potiče nekakvu malo agresivniju vožnju, ne da to promoviramo, ali ako hoćeš, možeš. Mali sportski volan koji je jako direktan, mjenjač koji je jako kratkoga hoda, jako isto direktan, sicevi koji te drže sa strane, nema nikakvog plesanja. Što se tiče dodataka iznutra, opremljen je najjačim infotainmentom u ponudi. Ambijentalnim osvjetljenjem s odabirom boja, dvozonskom automatskom klimom, mini connect aplikacijom i šiberom. Dizajnu jako pridonose gumbići koji su polugice kao u kokpitu aviona, a za šiber se nalaze na stropu, i analogne kazaljke. Tehnički dio čini odabir moda vožnje, tempomat, keyless go, ručni mjenjač sa 6 brzina i fizička ručna kočnica.
Još dodatno lijepom osjećaju vožnje pridonosi to što je jako lijepo dizajnirano. Sve izgleda jako luksuzno, jako dobro osmišljeno. Di god da primiš, nigdje nema nekakvog jeftinijeg materijala, nigdje ništa ne škripi. Stvarno je lijepo samo sjediti u ovom autu. Iako jako volim ovaj auto, svaki vozač ima par sitnica koje ga jako počnu iritirati nakon nekog vremena. Jedna od tih stvari je što je ovaj tu branik od sunca poplavio. Tvornički bi to trebalo biti crno, ali materijal je loš pa je plavo. Još jedna stvar su senzori za kišu i za svjetlo. Senzor za kišu gotovo nikad ne reagira kako bi trebao, pa je najbolje za vidljivost i živce brisače regulirati ručno. Manji problem, ali jednako iritantan je senzor za svjetlo koji reagira zbog, recimo, tunela i izlaskom nikako da se ugasi koliko god sunčano da bilo. Zaključno, Mini Cooper je super auto sa super karakterom. Penjući se po ljestvici motorizacije sve bolji i bolji, ali i ozbiljniji, te u jačim izvedbama zahtijeva vozačko iskustvo. Ako tražite mali, luksuzan auto s dušom, svakako bacite oko na jednog ovakvog.